Encourages through a cooperative registry management information system harhamas kongneja kumaraho bwetago obutwirombe bina bya beterine. So it's possible to tell the status of your application. If you apply for onboarding as a cooperator, you can log in and see the status of how it is moving and where it is in the process. There will be no duplication of registration numbers. The NDP3, the UN Sustainable Goals talk about digitization. You cannot have a vision of 2040 unless you are in digitization. Encourage neja kwera bakuru b'ebigombe bebeterine kuhandika ebigombe byabo hamwe no kwaye bindi bahandiko bitari bumwe na bumwe omu kitongore cy'ebyobushubuzi. Omuntu ari kuruga karenga ari kuza Kampala na yetenge biro bibiri omu muhanda atakayikire Kampala. Okika Kampala otegereze bindi biro bibiri otegereze ofisa okora. Okiza ugaruka kuri ya mwene sande yona ojumaro ryo muhanda ryo noza kukira. Konka hateki noza computer oteka information okisindika. Minister w'ebyobushubuzi Francis Mwebesa akorabira hamwe kutugwakanya bwenje ashabira abantu okujwa kukira encourage. The digitalization is being done with support from USAID, FEED, the Future Uganda Institutional and System Strengthening Activity. The development partners USAID, FEED and Future has funded the entire process and now we have. Omuganda makuru habebembezi b'ekigombe kya NRM mu district ya Kikuve barabara barukora omulimu gw'okuhandika hamwe n'okugarura busenkara z'abamemba b'ekibiina eki okwetantara okuhandika endugamahanga. Honorable bana bagambire ayino omuntu abantu abyera mukize mirundi 5 mu ndimi 5 kyo bale magarukamu kyobona nakakasa akwenda omuhandika. But no one talks about the migration, the rate at which people wing time of wing abantu bayijjo mu kichweka nibatekana. No one questions that. But when the demands when the quarrels start byona correctly be yangu wangu abebembezi hona nabo bayahananjiriza bari kutereza enkarezi okweharukushaza mu mazina g'abantu. Zeni nanyumba bamazima mugambira abantu baba amazima habo kubo bundo oliya ali mu saje na Agacencwire najja nakutera ro ebagiye oburamara mu rugiro ebagiye mwanza aho ibyo mukatunywa kaje nakwe turabakozi bebona rukaga no batekamu abo with the purpose yo kunaga breka bakusange hali obahabuze particulars zabo. President Yoweri Museveni akozere ngudezi zimukuru kantu mkiya rukundo dole ngudezi dole mutiye masanyalaze ejiyoni gena mpaka Kyangwali omuntu akyarura omupiira n'omuntu wabulayi yakurura omuntu akyangwala kyasaba ecupa ya biya rundi yasode kufuka no certain hotel kapale yakusaba. Abantu tibajumbire rundo kujumbira kuli kutito omukwehandikisa okwironi nyanza kusima abantu ba Kyangwali na muno na side za Nyairongo nombichweke bimu hala abantu bagenze ba registeringa ebyo bikiri aho umwishenjero kazi wacu kube Florence natumanya nagira ngo batungire nkaranche kandi abantu bari binji bimanyire bakatwa district tibatu sawa tibatu administrative units, so we are still stuck with those bigger LOCs. Tusangire scenario no sange kyaro kirumu register abantu 12 baitu no basero takozereki utabarozere so ba registrars baitu ekitukibaterereire kandi bajya kihondera. Ahabwa TV West nde era akiza na Ambrose Nwagaba Katoto.